Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam tayo nagpailingad itinagan a Lorraine, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay, tinalidem apakasaritaan ti biyag ko. Irugik ti agsalaysay, idinamamok ti lalaki, nga inayat ko iti kastaunay. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda ka matgaya man, Lorraine. Apag iso, nakaluto akon. Agpalas kan tamangantan. Manang Vera, buludak pa'y man ti cellphone mo. Awagak lang ti number ko. Nabatik sa ti cellphone ko iti taksi ang nagluganak. Anya? Imbagmat no isubli na pa'y. Barang isubli na amanang. Ay na, di ka lakit din agan-anad. Ato iti cellphone ko. Darasam nga rod nga awagan. Wan manang. Agriring manang. Urayam, barang sungbatan na ka. Hello, ma'am? Nasaya at mata sinong batam. Nabatik ti cellphone ko iti taksim. Wen nga rod, ma'am. Imbaglakit din ta nakita nga awan pa'y nailugan ko. Ibagam ko man no sa dino ti pang kinaakan ka ta umayak. Kasapulak namin day ta cellphone ko. Urayan kalatan iti nang ibabaakan ka, ma'am. Mapana ko ni Jay, tamot laeng. Total, awan pa'y matpasayeros ko. Agyamanak nga rod no kasta. Bye. Ay na, imbaglakit din tawiling mo't amang isubli iti cellphone ko. Inton maminsan, agan-anad ka. Anadam ti cellphone mo, katning, importante day ta. Wan manang. Kasano nga rod? Madamdamatan amangan. Wan manang, mapan ko urayan di tangato di taksi. Ato iti cellphone mo, ma'am. Agyamanak unay. Anya ka di tinagan mo? Justin, ma'am. Awatam da ito'y. Kas pagyaman ko iti panangisublim iti cellphone ko. Saanin, ma'am? Nakababain mat kada kayo? Saan ka kuman ngagbain? Sukat mo ti krudum ang nagsubli, Kastoy langin, ma'am. Alam ti number ko. Tatong kalagawid ka, ngagapoy ti trabahom. Awagan nak, tasak ti mangitulod kan ka. Ngem no mairan nga dakargak, mabalin mo matiaglugan iti sabali. Ngem no saan ka ngagdardaras, mabalin nak nga orayan. Mayat sa nga agpayso day taasing-asing mo, Nang runakit nagrigat ti aguray iti taksi no daduma. Ato iti calling card ko, ma'am. Awagan nak iti dayta ang numero, no kasapulam ti serbisyo. Amangan no kayat mo pa'y ti bumaba. Nakaluto matan ti kabsat ko. Mangan tayo pa'y. Ay, nalpasak matan anangan, ma'am. Inton maminsan tulangan. Awagan naklatan iti Lorraine. Lorraine gaham tinagan mo. Sige nga rod, Lorraine. Agpakada akon. Taparang makaaduak iti mapasadaak. O sige, kit agyamanak manan Agan-anad ka iti panagbiyahem. Agyaman Lorraine. Kat, naalam ti cellphone mo? Wan manang. Manumat nga itintad mo agunggo na ti taxi driver. Saan namat nga awatin ti ititad ko? Apay nga asaan na nga inawat? Ang mga nukursunada na kamat. Kastay nga tama nang. Intad na lang ti number na. Kinuna na nga awagak lang no kasapulak ti taksi. Makita. Ada sa mali apanggap na ken ka. Ang mga kayat na ti agaram. Ni manang mat. Manubat nga agpaiso ti tawan mo. Na maging gaitawan pa'y boyfriend mo. 25 ko pa'y laang mat. 25 ngam no boyfriend since birth. Adda ka didakas na. Ang mga plano mo ti agbakbakat nga balasang. Anya nga rin ti maaramidak no awan agaram. Alangan mat asyak ti agaram. Kasano, kat balay trabaho laang mat nga minti ang mom. No talaga agasat ko ti maaddaan iti kaayan-ayat. Maaddaanak tong manang. Oy, Lorraine. Apay anak katugaw ka pa'y lang ditoy. Saan ka rumwar nga agpara iti taksi apagluganam? Addan in text ko amang sukon kanyak. Urayak lang ang ti text na sa aktor muhal. Oy, sosyal.
Addan para sundom? Naamamok a taxi driver. Kat na ko na ano ka sa pulak ti taxi, i-text ko lang. Kat, agar-aram kadikan ka? Saan na niya? Nabatik ti cellphone ko iti taxi na. Kat insubli na ti cellphone ko. Iso anagam-am mo kami. Amangan mat no agaram ken ka. Mapan kakit din agpara iti pagluganam. Saan kan amakichismis pa eh? Talaga kadi apang rabi kang agpaspasada? Uno 24 hours kang agpaspasada? Rabiyak lang at paspasada. Agad-adalak namin. Anda ako nito 3rd year college. Kasta kadi? Mano ka din titawan mo? 22. Sika nga. 25. Ay na, jak impagarup nga agad-adal ka pailaan. Anya ti kurso? Information technology. Nagagat ka matgayam. Agasam day ta? Agtrabaho ka iti rabi eh. Sa agadal ka iti aldaw. Kasapulan. Tapno makalpasak iti kurso. Ala, anusam. Awan pa panan na no saan ka makalpas. Ni, nakadanon tamat gayaman. Talaga akabisado mo ti pagbaba ka. Oh, at ti bayad ko. Mabit lang. Bariyak ti kwartam. Ken, saan ka pa bumaba? Saan mo na baryaan? Kukwa mo ti barya. Tulong ko iti panagadal mo. Agyaman ak no kasta. Mabit lang. Siya kung ti mangilukat iti ruangan mo. Dita ka lang, ha? Saan ka pa bumababa? Dita, mabalin mo ti bumaba. Sika talaga. Kabailakmat alokatan ti ruangan. Baya masaklatan. Baya mapagserbian ka. Amangan no kayat mo ti dumanon di tabalay. Agkape-kapay. Saanen? Inton maminsan ton. Sige nga Rod. Agan-anad ka akanayon iti panagbiyahem, ah? Okay. Good night, Lorraine. Onya, intulod na ka ti taxi driver? Wan manang. Saan ka di pa nagaram? Ni manang man. No agaram kan ka, sungbata mo na dagos. Ala ni manang. Joke lang. Panagkitam ka di kat nasingpat? Wan manang. Nagwapo. Wan mat. Adamat itsura na. O di okay lang nga da sungbata madagos no agaram. Ay, ni manang nga talaga. Pakpakatawaan ka lang anya. O alam, mapan ka nga rod agsukatan. Seryoso ka launay. Anya? Umay nakamanan sukunan dahil a taxi driver mo? Wan. Iso ang makaamukan ang mapanag para iti taxi ang pagluganam. Umamin ka man kanyag? Nobyom ka din? Anya ano yung ibagbagam? Kat saan pa'y mat anagar-aram? Anya ti amok ngay? No agilimlimad ka lang kanyag? Apay kumamat apagilimudan ka ngay. Basta, no nobyom tunday di a taxi driver, yam amunak to kan kwa na Wan ka di. Di ka madanagan. Kumusta ti trabaho? Okay lang, mat. Makabanog. Okay lang. Sanaya kon. Sika, kumusta mo ti panagpasadam? Nakapsot ti pasada ita. Kukwayo ka di da ito ang taxi? Ay, saan? Baon-baon dray aklaan. Kasta ka di. Isupay anayon ti usarak iti panagadal ko. Agan-anos ka. Makalpas kan tulat na. At ako makayat ko nga ibagakin ka, Lorraine. Ngayon, saan ka kumangagong unget? Anya day na? Agayatak kan ka, Lorraine. Anya? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Ha? Kwa? Awan? No kasta. At dangarod namnamakan ka. Kwa? Panunutak pa'y. O sige. Agurayak, Lorraine. Hello, Justin. Apingin mawag ka? Amo ka break time mo iti kastoy nga oras. Adak dito yung warti building nyo. Kaya't mo kanita mapantag merienda? Ha? Sige.
Tangay ko namat nga adakan di tarwar. Okay, orayan kan dito eh. Okay, sige, bye. Uy, asino ti kinasaom iti cellphone mo? Ti taxi driver da jay anya. Wen, aw-awisan na kag merienda. Uy, nagarang ka din kan ka? Wen, Uy, sana all. At daman liligaw na. uy, tangiwat mo. What? Nakapigpig sa kababain. O sige, panawan ka na. Tagur-uray ni Justin di tarwar. Imbag man, tanapanunot mo ti dimagas, Justin. Kailiw ka nga nga makita. Agkita tamot laang madamdama. Saan ka madanagan? Ta-i-text ka asukunan na. O di sa bali man ti pa nagkita ta, into nagawid ka. Apay, di na kaya ta makita? Anya matinday ta sa ludsud mo. Kayat ko Matlagayam. Kayat ka man na nadamagan, Lorraine. At da ka di mo't panagayat mo kanyak. Kwa. Sige man laangan. Aklunak. At damot panagayat ko kan ka. Oh, agyamanak mo kasta, Lorraine. Kayat ka di asawan day ta. Asong batan na kon. Wan, ngamnas kan alap pasumpay ti panagadal mo. Ikarik, Lorraine. Lipasak ti panagadal ko. Kita no anya ti maitulong ko kan ka iti panagadal mo. Sana balikan niya, tagtrab-trabaho akon. Talaga gaya man nasingpet ka, Lorraine. O sige nga Rod, tani dandanin malpas di break time ko. Agsubli akon iti building ni. Mabitla nga rod. Bayadak ti kinanta. Saanan? Siya akong tagbayad. Kastay ko na akon. Sana balikan niya tagtrab-trabaho akon. Sika, kat agad-adal ka pailaan. Kamaudyanan na. Agraduar kan, Justin. Agyaman na kiti amin na tulong mo kanyak, Lorraine. Siguro, mabalinak matan nga iyam-am mo iti amam. Gaputa agraduar ka matan. Saan mat siguro nga agungat, numaamuan ng addan kaayan-ayat mo. Ha? Kwa? Oh, anya pa'y lang ang tirason. Apay asaan nakakayat nga iyam-am mo iti pamilyam. Pakawanin na ko, Lorraine. Ngam ibaga kong tipudnukan ka. Gaputa marigrigatan ako na mangilimad iti kinapudno. Anya kinapod no? Addan kaya nayat ko. Imunapay nga mitisi ka. Kat isutiam amo ti pamilyak. Anya. Kat, iso ka di ti pilyam. Kasta. Wen, Lorraine. Ni Jessa ti ay ayatek. Ay, Pakawanin na ko, Lorraine. saan ang mabali na kastulatan ti aramidan kanyak ni Justin? Inayat ka, Justin. Impay ko ti amin kan ka. Ngamlino ko naklaan. Itamat niya. Mapanak ijay balay da, Justin. Amukmet no sa dino. Gaputain surot na kon. Ngam saan naklaang apinastak. Sino ka kaday? Adda ka din ni Justin, tata. Ay, awan pa'y matbalasang kaw. Apay kaday. Mabalin ka diti sumrak, tata. Itiunag tayo kung mga agsalita. Sige, balasang kaw. Sumrek ka. Agyamanak, tata. Mala, agtugaw ka. Agyamanak manan, tata. Ita, anya ti masapul maw. Kinapudno na, tata. Gayam ko ti kaayan-ayat ti anak yo. Saan ko ngamin nga amo ti pangkontakakan ko, na? Damagag ko makin ni Justin ti pangkontakak iti kaayan-ayat na. Mamit lang balasang kaw. At the number na kanyak. Itad ko ka.
Nabayag na ka din nga agayan ayat iti anak yo, tata? Ay, katuan Kat no nagtulag da, ano malpas iti panagadal na ni Justin, agkasardan. Agad-adal ka di mo't ti babae, tata? Agtrab-trabahon Kinapuno na, tinultulungan na matlaan ni Justin, iti panagadal na. Anya? Asino ka? Kan-anya ti kunam nga ibagam kanya? Boyfriend mo ti adday ti dayto aladawan. Saan ka di? Wan, apay ka di? Apay nga amamom ni Justin. Ex-boyfriend ko. Anya? Awan na ibagbaga na kanya nga ada ex-girlfriend na. Kaano anagayan ayat kayo? Manipod third year college na. Anya? Agpaiso ka di day nga ibagbagam? Tinultulungak iti panagadal na. Ngam itatang graduaran. Saan na akayat nga umatendarak iti graduation na. Aging gaan nakipag-break kanya. Gaputaad da kanu kaayan-ayat na. Anya? Lukasta. Linukonak ni Justin? Aklunak ang nasakit tinakam ko. Iso asinapol ka. Tapno ibagakan katipod no akinatao ti boyfriend mo. Agyamanak iti panangibagam itipod no. Sige, agpakada akon. Oh, apay nadda ka dito eh. Nagsakit, Lorraine. Nagsakit ti inaramid mo. In-break nak ni Jessa, gapo iti impod nung kankwana. Ita, amumun tirik na na, Justin. Agpin na sensya talaangan. Ngam nasakitanak mat iti naramid mo kanyak. Iso da itatirumpang kan ka. Aging gaita, saan pa lang napukaw ti sakit iti barukong ko, gapo iti inaramid ni Justin, Mr. Lonely. Kat jak mo, no agayatak tupay. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman nakpagayam Lorraine, iti daytoy apakasarita ket ti makunak, awan ti agayat asaan amasaktan. Ket saan ka kumanga agbuteng nga agayat manen. Ngamkit di, nasken nakilati sa manaimbag ti lalaki nga ayatem. Ket namnamaek ang makasarak kanto iti lalaki at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lorraine. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.